Şu meninkine gelgenler, şuntip kalsak yani. Ertede bir çayımda 10 kaynatıp 10 muslattım ay. Bular emne geçikti? Aşkınca kanıklarlar. Men bolsa bular çıkırgan sayın akkurat ne var? Jara bana mesle koyup koygan. Bir bırakmam bilen mesle. Benim oyun var düzgün etken jamına mesle. Ukpay kılamda. Aldık etip kalayım balam turbayla. Alo. Aldık etip kalayım. Kandaysın jakşı. Jakşı. O biz jakşılar sözü kırgandaysınlar. Jakşı çatasınlar mı? İşleringer bolup atama. Ya, aldık etip kalayım. Oşal dige janakı kichikeyinger kanday. Kichikeyi jakşı çoğuyu atama. Bağuska da koyuyor. Yaptık etip kalım. Bağuska degen tilin çaynap durup beri jutup alsam o. Aldık etip kalım. Oy janaklı sizlerin Moskva'daki şarın ardığına çarlezirge salttıraylar. Prognoz bağıdadan karasa metel. Derregili salmayı deyin de. Ya, maşinem turat balım. Diye garajda janakı bayakı alagis barmaz bile eski oşonu menen jap koyğum. Karagıp bunu özüm salıp kettim bile. Açkıçı mende. Anda sana girip çamçımın sürüp koyum. Kalay canım dese. Diye ya bizden ne janılık bolsun. Özü vargandaysınlar. Gelin bala işte. Gelin bala. Gelin balan. Ballar menen uyda da. Gelin bala. Hemen hadile jakşılar. Yansınalar. Şu ballardı var oturat deydi. Oşol bizden ne janılık bolsun. Bugün tege men çornik assam bar. Şerinemçi. O tam tüksene maşk yapandı tanıysın, çoyuk yapandı tanıysın da. Oşular menen min sondan oynayız. Diye janaklı sen Rusya'dan ap gelgen arak sarıklardan bereyim biçe. Berbeyin. Baleket içsin. Özler birlikten samagan götüre verecek. Şevnel saçında min somanın bir bütürke samagan oğa. Yeter saçı. O sen aldığı etip kalayın. Jakşı varla jakşı iste. İstem ne janılık basın aşalı pagoda bunday yakçı bile bir köp kalat. Aşal aldığı etip kalayın. Jakşı jatsanlar ne oldu? Ya. Alo. Öç balda gidesin. Anam çalattı. Çay gelin bir çalayınca. Anam ne oldu bakalım çayga çıktı mesela toçuna gelçile. Alo. Bakalım bunu tam ne değil? Zayıf bak kalağımı ne de süpündeyim. Hey alo. Alo. Hazır. Diye çoyuka gelgençe buradan tazalap koyayım. Sen gittin. Yemek koyarsam çoyuka bu üstünden aslında bir garip kaşaya. Geçsinler. Gel bakalım. Ay kaldın mı lan? Oy çalıversem ne de? Yüzü çok kopmamın durmayın böyleydi. Ay iyicesin be. Oy iyi de var bakalım ayakta olmalı ben. Var atamay, girip atamay iyi de olsun. Yok, eşik var açık koygun, darvazan var açık. Sadakan getir. Ay alo. Ay şimdi cerayda otasın, şimdi mi tarıldı otatay? Oğa traktörüyle çavaşlarım bakalım. Ayaktasın sen Akilay. İyi de var bakalım.
gelmeysinler be. O gelmedim benim oturup kalayım girsem yok. Oğlum ayaktasın bakalım. Aynen uyuma girdim aynen. Ölüm buraya bir vurdum. O koydun o. Avattım, gelmeysin bakalım. Ya girdim girsem çok kesin bunun darında kop koysun cılanday kılıp. He. Ay hakim ay uşunu jönüle koyboysun ay toğurup ketsem ne olur ölüp kalsan kaçıp koymam koy. Alo, hay. Akça çok bolup atkanda. Hoş bulduk beni şükür baysın aynen aynen. Alo. Oy girmeysin O girmedim aynen ben girip atam aynen. İşte. Kandaysın. Ay жақсы. Ben soluklar kanday. Жақсы эле. Amansın bu. Аман эле жете аласың. Жақсы жүресің ма? Жақсы эле жете. Көрінбей қалдық сен осыдан. Ой, тиги малды кошподумбу тиги. Жалпадың білендан кейін. Жок, алгандан кийин калганын катканын кошподумбу тиги. Жумадылга. Тегет кылай мен дагы малдын алып чынды алдым. Э. Апи, кая турчу. Инсан көптөн бетер. Окуйгунай. Тарибин камча. Сеники кандай? Меники о. Меники все свои. Келай, чырашып коелу. Мен еттим гана. Башын деп калган. Эңгирейде сакалмыртыңды алып койбойсуң бай. Каякта сакалды көрөт да сөйле. Бүттүл бетимди аймалап кетти го чекин. Ой, бул айылдагы чалдар айтып атпайбы сени ушул аябай ушул биздин айылдагы сексуальный келбетсиң деп. Калай жаман десе. Ай, кибай. Жок. Ушу сенче кыргыз эмес. Senin tüpküründe haçık var ya, grizim var ya. Otur cündüzsün da. Gel ay göçüp basar gaylanay. Ay şimdi otum cinalilek bir yaktım Ой, bari. жинелеп саз. Тебисті келет деп жалтылдатып қойдың ғой. Жартылдатып. Ереттің қалайын десе гөлөштү мынайқа чечейін. Болбосо жана машке деген неме келип алмаштырып кетет башың деп қалғыр. Өткенде алмаштырып ooз ачыкты штап кетип тур эле. Жаңыбы? Жаңы. Кел отурай көчүп басар. Bismillahirrahmanirrahim. Қандай анаң? Ой, жатабыз. Эшке чыкпай калдың го. Ой, эшке чыган жагылам. Силерди күтөм деп үйдө эле отурам. Эмнеге чыктыңар мынча отум? Мени тыңдарайын кечикмек эмесин. Эртең менен жанагы сүт сурап барам аркы чолок көчөдөгү айнаканга. Анан бер жактагы кыска көчөдөгү ырыс деген бар эле го. Ошонун сүтү жакшы коюу. Ошо жактан келатып мен эртең алып кетейин. Андан сүт алып алып, апакебай келипчи бир сүт төп бир чай берейин дегенден. Отуруп сүт менен тузду салып алып иче бериптим, өлүп отуруп калайын. Үйгө барсам баягы чоң саатым токтоп калыптыр го шегир. Ботом чоң саатың чалып өлгөндө эле токтободу беле. Жөн турчу өлүп отуруп калайын. Андан кийин эле жүрүп аткан ботом батарейка салып коюшкан. Ал саатка батарейка салынбайт го чайленейин. Өлүңүрөң билбей эле салып койгон окшойт мени. Ай, малды канчадан берип, канчадан алдың? Ой, тиги Жумадылга уйларды 25 сомдон бердим, койлорду 5 сомдон бердим. Өлүңүрөң ай. Эки жакта карап алдап жүрчү сени. Сен кай сатаң айтты 25 сомдон уй деп ай. Айланайын мен жанагы куна ажынымды 800төн бердим. Берки торпокторду 500төн бербедим байланайын. Эми сен бай кемпирсиң да сенден сайытта. Өлүп отуруп калайын. Берки машка жокпу? Машка болсо том каталды деп атасың ба? Коя тур. Көзүмдүн түрүсүн айланайын берип коеюн, берчүмдү. Ошондой. Мен койланайын. Чечип берейин. Чечпей эле коелуң отуруп калайын. Тыйындарын үскөчтөп койдум чуп калбасын. Туура мен туптур эле. Эми сага ишенем. Мага ишенесиң. Берки машка чайлананы мынтип санабатып эле судуруп калат. Өлүң отуруп калайын. Мунун жет атасын алгычтар бар окшойт. Ой, билбейм акан. 1000 сом деп коет деле караса үйгө келип санасам эле 800 сом болуп калат. Апе, сеники жакшы экен 800. Меники өлүң отуруп калайын 800 сом 99 тыйын берип атпайбы акмагай. Ким менен кыра жерге рахмат. Анын эмне келбейт дебейсиң бай? Эртең менен жана сүт сурап баратсам, жана келини бар го кичүү. Жана мисрейгенби? Мисрей. Машинчы болду. Бетинде бир канды го өлүң отуруп калайын. Вампир өсүл, вампир. Мисрей кынды. Менен кычырап кийинип, салам да бербейт, башын жеп калгыр. Көзүнүн кыйыгы менен карап, көзү болсо өлтүрмө экен өлүң көрөйүн. Ийне менен тешип койду. Деп туруп өлүң отурайын. Өзүм саламдаштыбай ошо менен. Башыңа икедиңби? Икемиш еттим ага деле. Анын көзү деле көрдү дейсиңби? Ошону өлүп кетейин, ал шаарга кетти, тигелес оче, неберелерим багып калды. Ой, келбесе балекет мейлеттин алсын. Машкес жок эле көз, интерести өткөрөт. Өсүсүн өткөрөт, ошо жөн эле болчу менен. Анын кереги деле жок айланай. Öldü. Tost düzelip kaldı şey. Çekil! Kalkın benden. Oy, Karma. Evet. Kalayday.
қандегіңдің башын жауып салайын деп жерден сынап сипалап таштап па қоймадым ба? Алдағам не қолыңдағы? Қой өлімді көрейін десе, ташты қармап алып таш істеп жүргенімді. Қандекті байлеттеп кімнен ұқты келіп атым алды кен ит ботам. Отом қандекті байлағасаң ит көппеге қамап қоймайсың ба? Келемі сүйе, кеттіңен өліп қойайын. Келемай. Өлімді көрейін ақсиға. Еміне бат. Айланан кірбасаң да жүріп қоймайсың ба жүріп. Келем отыр. Аяқ кеттің су құйтпай. Алдыңа кеттейін жеңеке бай, келіп қалдың біле? Ова, кече күн эле келген. Айлен көлөштү чечейін. Аяқта менікі. Отом жаңы ғой дейін. Ова, балдарым читадан жіберіпті. Сен бияғына қат. Мен бияғына қоп қойын. Ова. Менің жаңа қызым Алматадан салбием деділе, келбей ататып сөйді. Келбеттің үшін ашып қойын. Жел оғай, мені тыңдалы. Ағылсын десе, жақсың ба? Болды, чөйлің отырып қалайын. Ұғыдың сүріп кет отады. Кел отыр. Ақырын отырайын. Құдаймай. Кептен сал, үйден шықпай қалдың тақырлы. Ой, жана балдар менен еле. Қандай жүресің қағылып кетейін мені десің. тыңдалайын. Эми жеңеке бай сүйлөшүп алалы, Бүгін бір ұрышпай, мұшташпай жөн отыралы, Өткенде мен шердеме келіп, өлгөндей тепкілеп кетіпсің, үч күн деген дараң тұрмадым ба қағылып кетейін десің. Тілің жаманды, тіліңен көп таяқ жеп отпайсың, садаған кетейін. Ова, бүгін сүйлөмейлі қойыншы деп отам. Ова. Баса. Сізден бір нәрсе сұрайыншы жеңеке бай. Бұл иттер мені көрселі, имнел арқаманы ечіп қалып қуала біле. Өлің отырып қой, ошоны да білбейсің бе. Айланайын алдығы картошкода өлген мұрдыңан ит емес адам қорқыт кетіп отмай өлімнен. Жөнтүр чайланайын. Қай жерге барсам еле мұрды басыласың да тұрасықты біле өзімдікі қырғолдықынан бетер. Қырғолдықындайлы бол. Ай, сен қырғолды мұрдың көрдің біле? Қырғолды көрмөктің мен жегем. Кетем. Ай, мұрдың асылдың бұда. Мұрды басыласың да тұрасың. Мұрдың үнесілерден табақ сұрауында вақпақтар. Ай, машқа, қой чөйлені. Оғаны чайланайды. Қачай машқа? Сіздер менен жолғы касса ойнауға қойсын біле құтылам ба? Жойна қой. Жойна қой, қойшы, бай. Менің мұрдым сағайын өғыл етеді. Ақпай жойна қойшы. Не интересный болып қалады вечер. Кетіверсі. Нақайдың кемпірлері шықырып атады мені. Менен жолғы касса ойнады. Ошылармен ойнауға жүрер менен. Қачай машқа, машқылай. Алдыға кетейін десе, өңгөсін қисам да ұшы сені қия алмай қой. Машқылай, мені қиып, тәтіні қимақ білің аңқылдақта. Алдыға кетейін. Эми, қана подружкалар, выставайте, помогайте. Мен өлбедім, қонаққа келіп тауы қатқылап көкеме. Тұр, жардан беріп қой. Ақырын чай чаңдатпай. Аллергия болом. Кебеттен мен қыры жерге. Емне отам естелік болып қалғансың. Тұр, сен де қимылда. Ғапырайды, мен деген сілерін ұлуыңармын, сұлуыңармын. Итімелі ғой, мұндайға келгенделі ұлуысы, сұлуысы бола қаласың. Азыр дарога-мароган ешкім қарабай қалған. Тұр, чәліңді көрейін, жеген тамағын дақтап жет, тұр. Өлің бір далақтанын. Мен жолым ұлы бол отпай бей ақмақтан. Өппеттің менің қара жерге, да? Айт отпаймын, жолды қарабай қалғанбыз. Тұршы, мұменен талдығы башыңды жап қойылыпты. Ақмақ, илгергі байбечелерді қарағылашы. Бері отырған жеріне бұлқытпай ғана отырады қойшы. Сілер маған атандашасыңар ақмақтан. Атандашам тұршы. Өлің көрейін, тұрса тұрып қам, қылы береді. Ем өлбедім, қоқы емне қоты саған?
Mına belimnin ortasında bir toçka var. Görünbeydi sağa. Otursa tura albayım, tursam otura albayım. Ösün orgınla çaylara. Ha, ver gel çay. Ver gel. Ver gel çay. Otur çayım oturayım. Akibay'ın giyingenin gördüm. Elingdi göreyim, taş mıntıkтай olar. Başına mıldığı jaltıramak dur. Başın diyor, özünçeli tümür jaltılday tölüm oturuplayın. Etmanda akça karı sırap gelsen bermey koymadı o. Hakmaktısın. Menin surayıp turgan kişini tapkan ekesin. Ay bu degen jalan bitirdi ay. Ay bitin sığıp durup kanın kıday jalayıp da bulayakma ay. Ay menden surayıp bilen aylan ay. O senden sırap varsan deyip ketsin. Ha, bunun baldары kim ekenini bilesin mi? Kim eken? Beri tur uğup almasın. Bunun baldары ireket. Yemelmedim, reketin emne? Öyle oturay ıldığı kılçı başında. Reket degen jan adamdарды tonup, muustap, soyup, bolgon jaltırağın alıp aylanaydı. Kanjarını alçık muustap koyday kılıp, aylanıp ketip kalayın koynundan tapançasını alıp çekesini koyup tar satıp. Ay, koy! Bereket milletimde Allah'a. Benim ballarım çoğun bolğun üstlerinde zamanlık görmüyor ya. O şunu aytsan akmak. Özüm bargan жерге ала жүрөм го. Жеңе, чойке, жеңе. Ысыгатыга 6 жол алып бардым, Жыргаланга 8 жол алып бардым. Мына Бөркүлле тетиги жана баран жуккага 9 жол алып бардым го, жеңе. Ошонун баарын унутуп каласыңбы? Ошондо баран жуккага барарда мен апат десем болбой учурап кетип калбадым. Бул деген жакшылыкты түшүнбөгөн айбан да. Мына айбыктар айтып жүрбөйбү, бул айбан деп. Ой, не көстүрбөй. Биттің менің ұржырек, ой, кісіст. Акивай, мен еттің далайын. Bir келсең, Акивай. Не надо. Акивай, нада, келсең мен еттің далып кетіп қалайын. Акивашка, мен сенің балаңды жамандабайын не қылайын, садаған кетіп қалайын, Акивай. Ой, отыр чайлың отырып, өлет қой. Ой, мен бар үстеле балыр, айтып қойчай. Мен сенің балаң жөнді бір оғызыма сөз шыққан жоқсадан айтпайсың бай. Алдыңа кетейін, бала жөнінде мен ұққан жоқ, мен ұқсам құлағым дүлей болып қалсын. Мен мұны өкметтен отыра отқан айтам. Алдыңа кетейін десе. Мен түйі балдарыңды жамандап атқан екен де құлағым Жоқ, мен де тыңдалып кетіп қалайын. Сенің балдарыңа деу қантып жамандайын, мен де тыңдалып кетіп қалайын. Қантып жамандайын. Ой, отыр өлің құрайын, батағылалы. Тамақ көрбегендей. Қаяққа барып басаң да ұят қыласың да. О, мен сілер келдіңер, бәле келдіңіз. О, келі, баса. Тіге, жана балам өткенде Емираттан барып, ананас ап келдіктір. Ошол ананасты берейін сілерге. Мен еттің далайын. Емираттан барып ап келіп Ова, мен еттің далайын десе. Ананастың далайын көрбедім, мен еттің далайын десе. Ем өлмедім қоқой, ананасыңар емне? Сен жынды бол, бөтелің отырайын. Ананасты білмейсің бе? Ал көйлік. Ушу жашқа шыққан ошо ананас деген көйлікке жетпей атамай. Ой, илабатшы содан кетейін, илабатшы. Үйде екі ананас бар, біреуін саға берейін чәлі. Қашайып, қалай Енді болды құдай. Ой, жана сілерді тосымда отырып дарбазанды ешікті де ашып қойған үйдің ешігін. Ой, кіріп жеп кетіп бір ананасты қашайып, қалай. Қайран ананас ау. Ошаны айтпайсың бе? Ем өлмедім қоқой. Уйлар емне көйлік жетпекен. Сен жиын болғы осымайлы, ай. Азыр құйлар сен тұрчты дерге. Ошондай жырный. Самар екен деп сен жеп салсың. Жан отыр чай жиынды болмай. Ошо, өткенде балам Эмиратқа барып, чай ап келіпті. Садаға. Чай ішесіңер бе, же кофе ішесіңер бе? Алдыға кетіп қалам көпе. О, жақтамачы. Чайлы болса, болды мен еттің далайын. Чайлы. Индийский бе, же цейлонский бе? Алдыға кетейін десе, индийский. Жоқ. Ay bizga çay bolsa ne boldu? Akı umarı sadağam getip kalayın dese. Şu kopini tam bilmeysin. Para koy, men etin dalayın dese. Sen jön oturç. Baydın aşın baykuş ayet bol öyle otura veresin. Çok degende bugün bir indiyski çay içip alalı. Sağa emne? Koydun kumalağın gayret bilse dele çay der içip öğretkensin. Ettersin. Bana bu ülkeni balam Emirat'tan baratıp atayın ala getirdi. Ala getirdi.
Maşkapam menen çöy kapama. O Алдыңа кетейин. Өмүрүңүз Балдарымды міне болсун. ушундай акылдуу, оорекер балдар бар. Мейнеттин Эмиратта жүрүшөт эмес. Ооба, эмарат деген жакшы Алдыңа экен. кетейин жеңек абай. Карачы, индиски чайдын жыты детяктан эле жыттанып атат. Чоң мурдуңду жиреп кеттиби? Оя турбутам сенден улуулар отурат. Эңгөрөң культурасы жок. Кана, ичкиле бир чай. Кудай эле сойус чурундагы эле чай. Айтпа алдыңа кетейин, ошону айтып атпаймынбы? Акырын мурдуң малынып калбасын. Эмне? Акибек, алигиңди алып келбейсиңби алигиңди? Эми өлбөдүм болду, малисем неси? Тарсыресмен чыгып кеткен турбайбы? Астамда унутуп калган турбайбы? Ошол өткөндө балам Эмираттан баратып ала келиптир, Эмиратта сатылат экен ушундай да. Садаган кетип калайын десе. Алдыңа кетейин жеңек абай. Эмираттыңар эмне? Элиңгөр, сен кандай жинтиси ойлонайын? Токмоктун бер жагындагы айылды айтат. Убактыбыз болсо ошо айылга барып келеличи. Барып келет, биз тап келебиз ошол жактан. Кашайып кал, мана. Мунун баарын балам Эмираттан алып келиптир, мана. Ушуну мага берчи, мен этим чак чагылып алайын. Насыбай атпайсың да сен. Эми атып калсамбы дейм да. Карганда сени көзгө ким коюптур? Алдыңа кетейин жеңек абай. Кызылы да бар экен. Ай, сен мунун баарын ичирип бизди бул экөөбүздү өчүрөйүн деп турбайсыңбы, э? Им балия баспа, ушунун баарын берет деп турасың. Мындан бирди ичкиле, мындан бирди ичкиле. Болду. Калганын катып коеюн, коет. Теңкибай коет. Салыша коеюн деп. Салышып кой. Эметкиле. Кара каякка катып атат өлүңгүрөң кара. Ой, карап атпаймынбы? Ана коюп койду. Сандык жакка кетти, сандык. Ай, тур чайланайын ай. Эмне болду? Ой, жыгылып кетти. Тур чайланайын ай. Мындай чайды көрбөгөн жана. Көптөн бери инди чай ичпей башым атты. Келгиле. Бер ойланайын. Чайдан. Колуңа аман алып койсоң айдан. Чайдан. Акибай, бул чет өлкөнүн арагынын градусы аябай күчтүү деп уктум эле. Келиңиз. Аперчи, көрөйүн. Я алдыңа кетейин жеңек абай. Бул чет өлкөлүктөр жаман куу болот турбайбы? Градусын түбүнө жасап деп уккам. Койчу? Ооба, түбүн кара. Көрөйүн, азыр кайсы кой отур. Алчы мурдуң жаап атат. Кой отур мына могу жерде. Төр чай. Акырын чай Ой, жеге. мурдуң менен жарытты басып атпайбы? Жаппа чай мурдуң менен. Элиң отур жатса эле такы турбай калат, башың жеп калгыр. Мен Машке. Сен жаш эмессиңби? Машке, сен көрчү. Машке дебечи. Ап келгиле стаканыңарды. Ай, мунун даамын татып, градусын билсек, не бирөөбүздү жыга чабабы, туурабы? Чын эле. Айланайын же тамга тааныбасак. Алдыңа кетейин дерем, мен эмне дейин. Жакшылык болсун. Төрдүн көркү болуп эле ушу чөбүз отуруп алып айланайын, нанды тасыркондугун нанга жайнатып. Айланайын бири-бирибизге жакшылыкка каалап Эй, Машкабай. Отам сенден улуулар отурат буякта. Кабырай. Кечирип коесуңар, берилип кетиптирмин. Кандай стакан кырмасаң эле берилип кетесиң. Культурасы жок акмак. Эми эмне дейин, падышкелер? Эми жеңе кыска анан нуска. Мен кыска сүйлөйм, мен этиңди алайын. Мен этиңди алайындар. Эми эмне дейм? Эми ушу чорный кассабыз белик кассага айланып. Өкмөтүбүз пенсиябызды көбөйтүп койсо, сүтүңдөп, бүйтүңдөп 1000 сомдон ойнобой, мен ойлоп атам бир 5000ден ойносок. Ой, алдыңа кетейин, Анан тура. мен этиңди алып кетип калайын, сүтүңдөп, бүйтүңдөп мындай өзүбүздөн аябайлыкча айланайын ай. Мен ойлоп атам бир кой сойсок бизге жакшы. Алдыңа кетейин. Коротон тура кой да, кой соёң. Кой кереги жок го деп атам мен. Койду эмне кылат сүтүңдөп ай.
Koydu öyle men oylap atamay özü mat kerek bolsa, özü sot kerek bolsa gana emne degen jamanlıktardy gördük, açık-açılıkты gördük, soğuştu gördük. Men oylap atam bir torpok soysak bu dep. Torpak aylap ketsin. Torpoktu dele op koyalım çölüm. Torpok emde, ayakta bir tineke torpok. Men oylap atam жылқы soysak bu dep. Ay bir жылқы bizge kepbeken Oğay jege. men ettin dalan жылқыны soyup alıp. Çuçuğum bir kazanга, ettim bir kazanга. Albuşkandan yin çıkarıp alıp, kamırdı salıp alıp. Çıktı koyup, anam atmayda tuğrap durup, üstüne saltırıp, dep dursak bizge jarışmayın. Жарашат жege. Oşon için men ettin dalan padrışkeler. Oşon için ölettin. Akırınca çay için ötöt. Oşon için bir alıp çölerik. Gelin işte. Gel kıza. Gel gel. Dep koy şöyle. Ay kokuy. Jenge marakka çakavata çay verçi çay. Tart çıkalımdı. Çınını osuma tıkasın da. Em 40'tın arjağım menen beri jağında var eken. Kim bu da? Jegemin içine 50 gram girellektele gözünü 40 yaştagı jigitler görüne başladı. Şoy. Ok! Oyuңардын бар эле жигиттер кемшеңдер. Ой, мен мына арактын градусын айтып атпаймынбы? Hem ölbedin kokuy. Hani sen kantıp bile koydun. Замат деле өлү болуп барат мына ол. Ау, сенин гана сасыган, күгүргөн, желе баскан, чирип кеткен, отравление болуп өлүп кеткен самогонун канча кичине өйдөрөп экен. Ал эми менин жанагы атыр жыттанган, карамелден жасалган, набаттан жасалган, иристен жасалган самогонуман төмөн экен. Dırayın dese. Emne kıladı eken desem temel olsun doşka çayın çöğüsün day. Senin kaysılı samagonundu iristen, nabattan jasavattık hele. Üyüne varsan şeker yok, kokum şeker akmak desin. Özünün sasıgan samagonu zamat dele, asmandatı beyvedi mi? Andayla senin samagonun ayabay jakşıken, atırcıttan atken. Oy botan elder, jerge suğa tigispeyle alıp ketete de koy. Betin ayıp koyayın. Senin samagonun dayıldıklar sasık da içpey жүрüşet mına. Senikile şumduk. Hey, pış bolsa pış. Ay jege koy kula çeli dağı başladın. Morike koy. Monday dur çok. Monday dur. Ay basma monday. Dur monday. Ay Cengiz Kavay Berkel. Sen kalırsın Berkel. Ay Nuruşpayla. Men bugün uşu menen Nuruşpayla koyuydu atkamında. Uşu seni, uşu sakatte gelmeli koyuydu dege mak. Ötkönde men bir samagon jasagamın aldığına gitti. Kuday verdi mi? Je kolumdan geldi mi bilmeyim. Ne men jasagan samagon dayıldıklar kayakta bilip alganım bilmeyim. Bir 80-90 kişi beni samagonumda alam dep gelatsam orike alıvarsıdı. Çaçın jayıp göçön ortasına oturup alıptır deydi. Anıkını içpegile atıttan koyup koyat, ölüp kalası kardım. Özünün sasıgan samagonunu satırıyıptır. Men de ne baldarımdı bakayın dep çürümdü. Jege? Ölüm göre dolu. Karap dur. Akmak. Senin 80-90 kişini berce kalıp alıp, men başıma tak deyip dur bakmagay. Östörü gölüp sadağın getip koraynap kavay. Uşu sizsin samagonusunu alıstan geliyor atamaydan ay. Uşu sizsin samagonusu içmeli, bötөл kosun karmasam kayıp boru atam debay. Östörü gelişip, terezemdi tırmap, eşigimdi tersildatu atsa. Algay kolda var altın ben kantıp bir boğum. Kantıp bir boğum. Akmagay senin kaysı terezen var ile tırbalaganda ya. Senin kaysı eşigin var kalkılaganda. Sen de geçin maske. Ben de kula çeyrene indirdi. El juttuk sen de deyit de ben üçgen bir çoğulan da kırılış atat deyit. Bunu olmuş deyit. Toplat başkan üstüne gel. Getim. Hey, murdun aytkan joksun bu? Murdu basılası kaldırdı durası. Ay nasıl var? Kesi vurgut bir desem. Kamçalağa tölüp kalamdı. Korkuttan korması kesi vurgut bir desem. Kaçıyor başkan? Kalma bakana beni. Ay canım Akivay gönlüne koy. Ay Akivay getbek bunu görgönden getbek bunu tuğa çıkarıp da. Oy gönlüne koy. İçine el salvar. Ay get cay var get. Ay get. Gerek kızımı da çıkıp gidelim.
kete berse ake bizge köbürök artat gel. Gelip koyça gel. Ay, sen gitsen interes yok. Kulak geçer. Ay ake var. Ye. Hemen vermeysin mi tüneyi? Çorba taksan. Ben bırakasın mı? Hala bile kayıttırayım. Ake var geliver çay. Gelip bit dedim o geliver çay. Gittin de baylak koyduk böyle. Ay murdungdu görgösüp başa ona girip keter. Onun murdundan öyle düşme ökürüp ötkönde öyle. Tünü boyu taң atkança korkup tabay jatmadım bu. Bana kuy baylak koy kula. Abi gittim çoğun. Sana koyayım degen kişi yok. Kara çay çet өлkөнүн арагын тымыла коюсуң көрсөң пулп деп. Ay gittin etabı. Ой кете бер чай. Акибай, Машкенин кеткени жакшы болду. Жакшылыктан калып калды. Кел, жакшылык болсун. Bunu al bilgilerini aytayın. Gel. Uktun mı? Emneni kokul. Bu tam 3 günden beri radyodan sayrap atmayı mı? Ne dep? Жаңы хан шайлаған атышыптыр. Дағы мı? Башталган турбай баш. Ал жаңы ханы шайланып, элди жыргаткыча үчөөбүз өлбөйбүз. Анысы. Өткөндө үйдө жалгыз отуруп ойлонсом, Ийлебай сүйлөчү. өткөндө дем үйдө отуруп ойлонсом, ушундай кечелерибизге кийинки муындагы келиндерден кошуп алып жүрбөйлүбү? Баса, аны кое тургула келиндерди. Мен өкмөткө кат жасайын деп едим беле. Мен тыңдалайын, туура айтты. Мурун кантсе да 3-классты бүткөндө. Грамотный да. Элимди көрөң, катым үйдө калып калган турбай. Минтип жасайын деп атам өкмөттөргө. Айланайын ак үйдөгү өкмөттөр. Туура. Хан шайласаңар, элди билген. Туура. Элдин жашоосун жакшы түшүнгөн. Туп-туура. Биз сыйлаган Морки Чойоке жеңемди хан кылып шайлап бергиле деп жасайын деп атам. Kimde? Потом Чойоке жеңемчи. Жаш кезинде парторг болуп 3 ай иштебеди беле. Ne olsa bu kula? Ay sakam ne oldu Akibay? Öyle tutma ulan. Çoyu keçek hep. Amca. Öyle tutma ulan. Arkadaşı ülkeden gelgen çoğunları menen övüşü atkan elestet olup. Darısını oylanmay kalgan turbaymın ben. Çalayakta yolgan osminen övatkan elestetsek. Osun çağıra açıp koysa tigil Putin'in başı girip ketet. Ay Cege. Nazarbayev dövüm deve kokuy, kaka ölesin. Başı çağırağa biz. Taktat. Enne. Oğuzum tutup böyle indi geçeyim. Tem aldığına gittin. Kıçına gömülde oturalık da batmayımın ben. Ay canak aytkanımdı ulabaylı mı? Morikinde oturuşlarımızga deyim. Dünkü muğunda gelinlerden koşup albaylı mı kara canım desin? Maşkabay to'g'ri aytasың, o'zi sömpülüngdep, tümpülüngdep, ovqat qilmaydi. Yosh kelinlerdi churqatib to'rda o'tiravermaysiz. Ova desin aldığına Gidiş ayağın жоқ, sorpa Otur çay sen de oğuzunu bir çakıdı çolmaytmayın. Ana mınau cindin, samagonga toyup al. Jaş gelinlerin gözüce mınau menen muştaşkanda ayalım yok. Koşup boyuz etmez, üçöğüz el ötküröz. Yanda korksan içmeyi koy. Elden çıkıp kalayım bu. Boyuna çene biçem. Gerek yok, o çaylanayım.
Алдыңа кетейін. Кечөгүнү кечке ойлонуп атып жанагы сыйгашык акемдин келинин ойлодум. Ошону кошсок кандай болот? Сыйгашык акем келинеттің бізді отырыспай өселе тиги шорпашылы. Күн өткөндө ботомга ыркеседе укмушсуз айтты экен алдыңа кетейин. Кем өлбөдүм бай сыйгашыңар ким? Ботом айылда бир эле сыйгашык акен бар эмеспи? Оботом суунун жээгиндеги чича кызылдар кызы. Ой, сыйгашык акемчи ботом айылда бир эле сыйгашык акен бар эмеспи? Сыйгашык акем жана кызылдар кызы суунун жээгинде. Ой, жоқ тұрой, қоқой, ой, анты міне, сыйғашық девейлі, чөмішбай деп қойды. Қашайып десе. Кантип айттың, чөмүчпай деп. Ботом сен да белип жуалып каласың да. Койчу айланайын. Ай, тиги жеги экинчи вариант жанакы биздин айылдагы ким бар го? Тиги Тезекбай экемчи. Ошонун ортончо келини тыңный. Алдыңа кетип калайын десе, осуңамай, ошону кошолу. Өңдү түстүү да. Кем өлбөдүм байлана, Тезекбайыңар ким? Ботом айланайын, Тезекбай акемчи. Қайсы Тезек? Ой, жана дөңдөгүчү дөңдөгү. Былтыр жаңы үй салбадыбы дөңдө? Бул жынды болоюн деп калганбы? Акем тирүү кезинде ырсалаңдашып эле тийишип калчу элең ба? Ой, Тезекбай акемчи. Ой, Тезекбай девейлі. Ой, Тезекбай девейлі құмалақ акемді қойсын. Беттің менен қара жерге кір. Қайсы беттің менен айтып атасың, ай. Құдай, ай. Анан қалса да жолым улуу деп жүрөсүң. Бизден мурун өлүп тигилди үйнөгө барса, мына акелерибизге сен эле аберибизди ачасың. Сенден кийин бир 30 жылдан кийин өлүп мен барсам, анан акем астыман чыга калса, жүрөбү? Же көрдөн чыгып кете албай? Же баксакка жашына албай? Кой ананай, мен өлөрүлмүчүк деле териги. Өрің отырып қалайын, ай, мұны мен өліп тұра албай жүреді. Деле өлбейтім әлі. Сен өліп тұрып, аның 30-40 жылдан сен барып, сен де мумия болып кеттің білемді. Қошпайыз, қоғыры жайланайындары. Бағасы жиыға Ой, келеді. дағы Бөтелкі баш әкем, чайнық баш әкем, тірәлікі баш әкем, үрпөк баш әкем, тік тұрма әкем, чүток әкем, нан әкем, қашық әкем, дағыр әкем, парас баш әкем, свет әкем. Болды айланайын, болды. Тергейтті сен анжа, жер қаймақтағандардан бері айтасың да. Ошаны. Аяқтағы Деле жер бирөөнү қаймақтаған. деле мен тааныбай калдым. Истеле карыдык. Жер қаймақтап айлы мен еттің қалайында. Мұнау 40 жылдағы әкелерімді айтып атам. Ботом ошол акелерин чечмелеп бербейсиңби? Ошо акелериңдин арасынан ботом көңүлүңө жаккандардан бар беле? Жоқ, эмне жалтақтайсың ай? Улуу кишилерди ошого бармак беле, акмак. Эмне болду ботомай? Кайдагыларды эске сал. Ай, шымшык. Болсо болгондур. Кайненер менен. Ошол акелердин. Эртеден бери эле көп эле кишинин атын айттың. Бирөөнү таанысам, бирөөнү тааныбайм. Чечмелеп берчи ботом. Мен деле көбүн тааныбай калдым. Ой, айланайын, бул билбегени жок да. Эми ушул жерден айтайынбы? Мен ботом анан эшикке чыгып алып кыйкырмак. Айтчыңа. Өлүң көрөйүн, айтса айтып берейин, мен тыңдалайын. Кичине жашынакай отуралы. Сададан кетип калайын. Жанагы Чүтөк баш аке дегеним бул Нурбек экем. Мындай эле эмес беле. Нам баш аке дегеним бул Жылган акем. Анан жанагы үрпөк башты отпойбу, тик чач деп. Өлүм отуруп калайын. Жашкесин эле айланып кетти. Өлгөнчө чачы жаткан жокко чиркин. О, алдыңа кетең, карганда кишинин чачы түшүп калат десем, такыр эле түшпөй койду ошону. Чийип эле турбадыбы? Ал экем жолдош акем. Өлүм көрөйүн, жаш кезекте сага да тийишип калчу беле ошол. Айланып кетип калайын жана Дастуркан аке деген бул Ындысбек акем. Кашык баш аке дегеним бул Таалай акем. Алдыңа Дагара баш аке дегени билесиңби? кин. Ой, өргөн ошону эстемеле күлкүм келип башым Ким ботом? Айлан акем. Колунан дагара Колундан дагара түшчү меселе. Каяка аке десең эле дагара аталы беле
jirçiligi. Ömür boyu da oratan öldü. Ay aldığa geteyindir. Geldiler. Akkeler için bir albiyeli. Alıp koyalım, yeni için dalayın dese. Жақсы gülüp aldık aylanayın. Al içeri. Aylanayım bunun başka tepti o. Beşke çıkıp bir hava tutmaydık. O aylanayın. Eşiktin astından da birden alala. İtten çıkar mı? O aylanayın. İtten korkarımdı bilesin ya. Ay sen hiç böyle koyçu. Sen çerez iççi gel. O aylanayın. Konuk tosu otasın boyunca biz seni tosu otamız. Ay kıstarcı ruleti fazendağa çıkalı. Bitti Fazendağa. Bunun korosu gene Fazendağa emetin kırayın içine esan aylık. Eşke çıkama jutmasak mas bolup kalabız bir de korkun. Bol çaylan takılmayın. Senin duruşun öyle bir başkaça otur. Uşul tergöz жағынан және сізден алдыңызға шыққан ешкім жоқ, ешкім жоқ. Seleyman sağынан sabah belde muğalim kılıp şaylap koyuş gerek olup kaldı. Aynen nerede tur? Hazır iman duğa turgan gelin var mı? Hazır gelinlerge bir deme desene. Ağrıt böyle bekliyor. Beni tunduray, mına gelin de pis. Son ötkön dörtü Alman bettin balasa gelin çekap gelmedi be. Men baran verhanlar. Ay bugün koşa olurdu. Koşa öttemene tuval kaynatas bana başlasın. Hazırkılarda iman yok altına geldi. Kaçtı, mına biz de aytpaysın. Ay, duduk okuyumuz koç. Sen sevelep ketse de çık sabahın kız. Olay sevelep de kay. Sen de dudukta yol andasan da ünüm çıktı. Bana men balığı bestim. Mana gelin dep mına meni. Menin kaynanamды жақсы білесіңер. Kaynanamның қарнына шыдаған менде келін болған жоқ. Қач. Kapır ya, tut selam götür. Kaynını okşap gittin anana. Bir okuyasın aytıp beni. Aylan git kurayın okuyor adam burun bilesin senin kaynının bir dolu asman çıkıp kalsa çaylar. Kilometre çıkıp götürüp durun öyle. Oy aldığına gideyim. Onun kaynanası ne işlerse jakçımesi da. Altında kaynatıp gelip usuna asnap gelip koysun da jakçımesi var. Sen o çoğu atıp çıdap çıldın aldığına gideyim. Ошондой kaynanaga чыдаган мына мен героймун. Sadağın git kolay. Bir okuyasın aytıp bereyim. Sadağın kaynaneleri de istep koyup. Çaylanayın. Özün önü kalayın. Oyanып кетсе жанакы Москвада жүрбөй балам. Бойымда мынакей ана мына деп турам, эртең бір сүгүнү деп турам да. Анан кийинирээк кыштын кыран чилдеси ызгар карты менен бет кылып. Yarı vakta okumuş mesleği kıştағы bет kırıp. Анан кайненем бир маалда жана келиндер менен урушуп келгенбиз, кемпирлер менен тутушуп келгенде эшикти шарт ачып. Kapırı. Анан келин-ей, чай койчу деп атпайбы? Tomполоңдоп çıktı. Tomполоңдоп чыктым да анан чай куюп атпайбы? Sadağın git kolay. Şunu ap gelip verdin de. Чындап кетсе беле. Ölüm kuruyun akırın. Ana büyük gittin yoksun bu. Үйгөн жок, мен бач tomполоңдоп самоорунду койдум. Анан кийин эле бир маалда мени келип эле чачтан алып Ana men çaçımdı koymuşsun. чуркулдатып атат. Uyardığına gittin. Ay. Bir balda matrit Uyardığına gittin. Matritin elimde. Soğuk dur. Boğaz emes ben. Koy bir çayım. Ay gelin aydı bak koy be. Aynen. Okanday durup dur aynen. Yasancı. Ay kançık deyt beni. Benim balamdın başını teğretip algansın deyt. Murunku katınlara bir jul çıdabay ketip kalçı ele. Sen каждый год рожаешь deyt. Rajaytın ne? Durup dik. Turun tutum göz koydu da çıktı. Aynen. Atma toktat bu men.
Beni aylanayı toplat, beni aylanayı. Boldu ya salça aylanayı. Gel koy, otur koy. Sadağım gitip kalayına ki vay. Salça gitip de koy. Ana. Anam bir malda. Özünün kolu hazır içeri. Bana vururdu. İşte şarkı söyle girip gitti. Bak. Ben tamdan da hırs arkasından değil. Giresimde kakılıp ketteyin anan ne işte tok kalmak mı ne? Senin kaynanacığım. Bir tukan gelinlerimiz, bir tukan avsızları da korkçu. Bilmeyim ay. Bir o koşa apam beni. Ayamay jakşı görçü. Kimden? Adam gerçiliğimdi o. Menin de esime bir okuya düştü aytıp vereyim mi? Aldıma gideyim de. Güyüm koçum olmadı o. Ömür boyuna koy bakmadık. Mal beni nötfeti var. Oy. Aylanan kaysı caylo kenim bilmeyim. Kırçın. Ince kırçınga vardık bile. Bozuydu oturup be. Aldıma gideyim de. Oğul tarafımda Kırgız koydun cünü. Hazır istesem. Sol tarafımda Orus koydun cünü, astımda Topostun cünü. Artımda gündünün nenin cünüler? Tönün. Töğde bakmadık bile. Tegerekte cündürdü kop koyup iyi giyinip oturam. Okmuş iyi içmez bile. O öyle ne? Senin iyirgen cibin aynen 41 bir yakta kaldı. Demeli otursam bile aldığına öteyin. Ayttırmay demeyle bozuyla cinem girip gelse olur mu? Ok! Demeli çocuk getirttirmeyin. Ya aldığına geteyin cimi koy. Ayttırıp gel, bilmediniz gelin işte. Göldölüğümde salıp tamağımda verip. Momposu yakşı görçmez bile. Çönteğimde karasam bir 3-4 momposu var eken. Anı versem. Bir gün uçak durup çekemen över kelet atpay var. İyi önümde göreyim itireygen. Nar tuçu da koyatayım. Sağ olsun tuvattı. 5-6 jol ayttım. Yaxşı görmezsiniz, o sol titreyip, nar turçu dep. Она мне никогда так не говорила. Kağılıp geteyin, gabaritin erim ne ya? İyi, üçün bana ayttır, ikisin bu aytıp koy solma gene. Karanındı sağınıp üçümüzden ayıldan. Aslandan çıkan gün koksa, donacak yavuk kanayı koksa. Maske, gözüm şişip karat maske. Benim yerde bekem buğular. Maske gel koy. Böyle var. Sadakan geteyin. Halı başımı, halı beni, soğut geri kırmalı beni. Solda bila paratam, solukan cantai çalmini. Solukan cantai çalmini. Ay gel! Ablam! Elimle oturup kalayım. Kalktın cürüyle akmı örgülü kaldın. Yosunun kaynının ölgünde mında iyileğini mesela yakmak. Birinin kaynenesine iyileğ kalma. Açın açı olsa de dövüyle bağla paduşkalar. Bir düğüne de suda jakkanday bulat.
öyle. Arvaqlardı jamandasa, jer jamandap qarat deydi. Ova meni tingalaydı. Yerge tükürüp koygula. Bolday, aytmay, ay, boldu çaylanay, ay.